o te whatala papole mai wanga lo tātunu le whaua tātou whenua i te tātou pokalame masani o tala o toto i o mena fo ina te tupu i Samoa ia ua fo i lau whaafonganga. E mo mwantu i tātou tala e tali tonu se tasio lau wao sinisino le atunu o ia le whetalainga po le fionga fo ia pāunga tofi. Ana tu tasilo tātou whaatou tuanga tu se lava po le ale ese o vayanga whaau pufai tātou te lango lango ai. Ai tu tasilo le tātou lango lango ma le tātou whaatou tuanga. I le li pa le mia malana whainga malo o le ona tu tofi mai. E le atunu i le asurua suma le iwa o au kuso. Ta wala mai le whainga pānota. Se me manue le o to iai se bebesi. Le aini whamusnonga e to tula mai. I to tono le atunu. O se whapoponga le nei o le nei tala. O le mea o tupu. O la iei te ngake wala koni mea. A o le mea moni. A o tu la i se whamu te mea mai e tua. O te tauna fusia. Ai ona o le mano le langi. O lo kama whai le li lo langi e lo koe. E na te whea se mea evi se. Ina ia toi wha leanga. Ma whamu mo tau tia le mea. Ina o tu lai o isu ia. O nei whai ne o tu lai. Ia o tala mona. Talo. I se mea o whale tui. Fine ngalo tai au. Ape a mani. E le maua la tō loto whamanga. E le maua la tō le loto e atuku. Le i whainga malo se o tasi i ai mo si lima i la tuku. A o le langa lango se mea. E le manuia i rumo. E tato kipte. O la si tali la mai le tu. O la utala le. O le tali mai le tu. O le tali nai whai. E tai a tata no. Bon. Chapole. Le la lo finua. Anas peita to atunu lai fafo e tapua i pe fe o malolo e le se tulanga e le besi fa pe wa pe o le fu fa o lo atu le ta no tulanga le a se mai so finua Ia e mon. Ta lo fa le tau pati mai fa pe ai longa tu ia me. Ai wa tu le me o le mapula. E a fu me le ngo fa la tau o me le se la ngo lai man lai tu ai mana o bia o la foi to fi mana o bia para bia e to fi o mai to fi o ma o lo kumbo ya o ma lo e le o se ma lo la to o le ma lo sa po e mai le tu tan a le le ni yo to ni afa e le mo to ni afa e fa le mo ya o la tala te o ni a fa lo mai tan talo ape amadi la to chain ya tu ia le la to chain uma le la to chain wala ai sisi le la to chain o tu lai mai pe la pa ta wa ia mania fai bola ia ma nga malo ai seu da tu ta wa awase mania o sa Inisio chancho chala mai le fam sinonga mawalunga I le sili ai o le tasi le tausanga ma le fitu masina na nofo tau fiai le tamaitai o papade I sia fikal le o lotua ia I le maliwa ai o le tamaitai fatu solo le tamaitai e swafa ia Caroline Sinavayana Kapot o lea na watu ina atu fola sanga muli muli a lo ia I tue lua I luma le whaamsinonga mawalunga e tusai ma le nei mata upu I tolo ulanga o le vayaso le nei nea na fola sia ia Pola sanga muli po final submission lo ia I tu elua. Leo fina winai mawala o ta lia I la. Mawa tofa I le masino February le tau sanga foulu o ono. E tu ina mai ai se fai unga le wha msnonga. Pe wha mao nia mo lianga o le tamaitai. Pe le wha mao nia foi. O lo te ena le tamaitai o pali isi Afrikao li a mo lianga I lima le tua leo. O mo lianga e au fia I le fasio tangata wha moina. Tasi le molianga o le fasio tangata pa I valea. Lua molianga o le umia o se au penga mtautia lea na whamtalaina leo o se samala. A to ai maseanga ese lea na umia e whaatino ai le solinga tula fono. Ma le molianga e tasi o le whaho o lima fo le whaho o manuka atu ngā. O lo te ena uma le tamaitai o pale isia whikao molianga le tua leo. Ma ua to 5 February le tausanga fōlu o ono o le afafonga I nai le whai unga le whamsnonga. Pe on sila fia le matau puleana tula I mai I le masino me le tausanga se mwai atu nei lua o wha
lena tula i mai se fa la velave ila fio anga vai paseuta lena fa o lima i leo lo tua ia nei luma le fa misnonga i se tasio tina matua se tangata nu o le malo Amerika Samoa ma o lea la wa talia i nei le tūlanga e pe ona iai ia tūlanga fola sanga tamaita i lo ia le foi na fina wina ai e le tamaita i o nasa yuni sa polo lo tūlai mo leo lo mo lia le tūlanga fa le tonu polo iai o le a fianga i le tūlanga o lo na maa fau iniso tātou tala a o iai i le taita i o le atunu i tutono Amerika Samoa i le lato whainga malanga i tu sai marwala u lia le mano Amerika Samoa lea na whataunuina i le vaiason se mwai atu nei na maua le avanoa a sia i le taita i o le atunu ia nei o tātou tangata lea silia ma le iwa supasene o tangata o lo o winatu nei Samoa leo lo o whainga ruenga i le company i apo le Starkeys i tutono Amerika Samoa na whelo i fo i le taita i o le atunu ma pūlenga o le company o se awidi linga le nei o le nei tala. Sa mau forso ta inga va la lata mal tato company o le Starkeys. Sa mato whelo i fifia ma le li pule ma le pūlenga atoa. Ma moli mai ele lato whaftai tele o no le. A watu pei nei o le iwa sur 5% o le lua afe. Mon tupu tangata whainga luenga lai tu tuila le taimini nei. E man lato tertununga e te tau o na whaile tūlanga vāwala lata sa o fautua iai. E tau uma mai le tato malo. Isi la sanga e teu te waile vālea. Ma pui pui ai pēr le vālea o whawhitau le tūlai mai. O le mtau puna longo ina mai au. Tō tele nisio i la tau na malanga atu i ngā luenga nei e Starkeys. Aolo i iai le whawhitau li i mea tutupu. I mea o loo lala manonofo mpapa au ai. Ya, ua manatu air company, wala tu saunia ni fale no nofo. Fale nofo. E leto e o aina i tātou tangata i e no nofo i lato ainga i o. Ai o sa o alato. I fale nofo la nei uta pena, pe tolu fale lau o whalongo wao. Ma ua lava noa mo i lato e i mautuni me no nofo ai. Ua whailo e te tai ala tunu o ia fo i ala pale miele sunga la ule ma le tole o te apala Taiwan Forces Me. Na la sia ma le konsulo Samoa i tutonga Amerika Samoa le sunga le ngā matua ia whata kaio. Lau whanua o whamatua mai Amerika Samoa mo le whausia leo ni whale apitanga mo tangata anu leo lo whai malanga atu ma whai ngā ruenga i le company ia i tutonga Amerika Samoa. Ia, mai o se whatupu manatu mo au nei o le taitai o le malo. Ia, sa o wasiasia i loi tūlanga o le whanua le tutuila. Ia, ma ngā iai ma le fionga ni li konsula ia whata. Ia, e tatau ana tātou titiro ma mao. Ma vava ai, o le nei lava ua fias futau sanga. O mai tātou whanua mai atu tuila ma manu atasi le eka i tafuna. E le asta tō mea whai ai. Na tua le fa tonu le fionga le li konsula ta pena mai se pepa e mai ka peneta wa tatau ona fauta to ofisa i tuila no manu. Ua whailoa ele minister o tupe le fionga mulipolo ana rosa ale morio o ia fo'i o lo whaururu iai i le tonga o tupe o lumana i manuia le atunuu le lupi wha. E le aua ne iai se tūlanga i wha pole nai le malu le atunuu. I le tūlanga le o iai se fuafuanga o pasena lupi whai unga le nei tau sanga i pēna masa niai. Ai o loo tā pena le komiti nisio awala e awa i ona whamatu uatu nisio so swani o se awi dilinga le neo nei tala. Atono tātou masani vaitaimi ai e fola ai le tala o le tupe whaatau sanga. Masani ai o le masina o yuni ia o le taimile nā ea fo ie. Ai tūlanga ese le tausanga le nei, ona o fesuia inga fo ia whai ngā malo. Ma sa vabe ai le whaatinunga o le tātou toi fo i le atunu e ala i le tātou pālota. Ia o le ana tūla i mai ai, ua fola le tātou tala o le tupe. I le aso fitu, aso ono o ke topa. Ia lena pāsia le tātou tala o le tupe ai le imaea ia o ke topa. O le financial period ai al tātou ale tātou nupi wha ia o yuni o ina fo i e whai ai fontanga tātou wā fo i ale tātou nupi wha malana pōlenga malana komiti wha atonu o ina fo i e fo lai fo i ele tūlanga ua ausia
i tupe whaasili ma tupe maua. Ma o ina fo i lai whaavai e se whaiunga le ai. Wa te tau ona whail tātou pasene lea mua tātou au whaisawhanga. Ia o le winga la o whamatalanga o le wa iei pesu ia inga o aso. Na ia sau noa. Ia ai awane i popole tātou watunu. O le ala mai al tau sanga le nei. Ia o le fo i le tātou fo i tau sanga whaale tupe. E mai ai ai uni. Ia ma mauti no ai. Ia o lai fo i ngā lue tātou komiti whaatonu inisi fo i whaamanianga. Ia o loo a fo i o loo fuafua wawanga masani lava ia. E te tau ona to e awe whaamanianga le au whaisau whanga le atunu. Ina ia mauti no ai. E maua pēa whaamanianga nei. A tonu la o lea ua whaatino ia tātou whaamanianga. E ala i kako whaamanianga ia wa umona fola tātou paketi. E whaamania i nā ie le o totonu o tātou sau whainga le nei le au whaisau whanga. E ala le au whai pensione ma e o lo ia ia whianga tū mau le soifua. Ia e o lo ia i le lao lau whaapitoa. E tala whianga i ma le financial period a ia le tātou nupi wha. Ia ona whai fo i leo le whai unga le tātou nupi wha malan komiti wha atonu. Ia on tu ina mai fo i le minister o tupea wa fo i le whai loa aloa ia. Ia ile mamalo le atunu. Wa te ena le whamsinonga maurunga te ola mai lana whai unga le whionga le whamsinu sili sa tiu si mativa parese. Le tālo sanga e peo le ele mata upu a le tu malo whale adili numeritasi mo le toi whau ia i tua. O le mata upu e peo na whau watu e le whionga tui loma Lance Lokta la Meko. O se sui sa tau vā mo le vang whau le hei chao pipi le whenga palote le solusu mo le iwo au kuso. E whaasanga lea i le whionga toi lupe polo manuko ane semo o ia o le tofia le tu malo e whapea foi, o ia o le sui pāne mia. Ma o leo e talia le whamisnonga le tarasanga i toi whauia i tua, ia lea tarasanga i tu se matangi, o whenga whaato singa, ma whenga whaalantua, mo le whenga pālota. Ma ua tofa ia le whamisnonga po o whaatulanga, le vai aso fau, le amatanga le vai aso fau, o le aso e ina i loa ma o le nei mata opu. O te walunga tātou pukalame e biona tātou whila i tei atu tui tau mai ni atu a tai amo o sona whapoponga ma e tau walunga o ngā dwewa nei mai aso, whaasau fwoi.